Štajerska budilka, Radia Ptuj. Dober dan. A? Dober dan. Dan je, je. Jaz sem prišel pa po poslovna darila. A? Po vžigalnike. Koledare imamo, ja, imamo. Pa rokovnike. Kaj? Rokovnike. Koledare. Imamo koledare, Pa imamo. majice. Koledare. Imamo koledare. Ne, veš kaj, gremo mi gor ti pokažem vse. Gremo, ajde. Gospod, tu je pa naša trgovina, tu si lahko zberete. Kaj bi zdaj vi Jaz hoteli? sem zdaj prišel po poslovna darila. Jaz bi torej rad bi vžigalnike imel, ne? Koledar je... Ne, vžigalnike recimo bi rabil. vžigalnike, Pol bi rabil, čakaj, se pravi, majice rabil. Majice, ja, bom vam spakiral Okej. koledar. Ne. Ja, kaj še? Rabo bi še pa rokovnike, kulije. Ja, okej, jaz vam spakiram. V redu. Vi si pa malo pogledajte tu, ne? Dobro, Okej, hvala okej. lepa, hvala lepa. Evo, to O, imate hvala lepa. spakirano. Ja, hvala. To sem pa še za vas dal. En koledar, to je bolj taki. To bi za setveni, mesto ženi. Ne, to imaš za tasta, pa za kolege, pa tak. To je oni bolj tak. Dobro, imam jaz delo. Hvala lepa za vse. Adijo. Prosim. Štajerska budilka, Radia Ptuj.